Najbližja sodelavka pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell, na pričanju pred kongresnim odborom ni odgovorila niti na eno vprašanje o zlorabah deklet ali o vplivnem krogu ljudi, ki so morda za to vedeli. Je pa njen odvetnik dejal, da bo molk prekinila, če jo predsednik Donald Trump pomilosti. Ponudbo Maxwellove, ki prestaja 20-letno zaporno kazen, številni kongresniki označujejo za nesprejemljivo trgovanje. Predsednik Trump pa možnosti pomilostitve še ni izključil, poroča Tadeja Lampret. Nihče o Epsteinovih zlorabah in mreži pomembnežev, s katerimi se je družil, ne ve več kot Ghislaine Maxwell, a na pričanju iz zapora je vztrajno ponavljala. I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question. This obviously is very disappointing. We had many questions to ask about the crimes she and Epstein committed. Hkrati ponudba njenih odvetnikov. Če Donald Trump pomilosti, bo ne le odgovarjala, ampak ne bi Trumpa in nekdanjega predsednika Clintona oprala kakršnihkoli sumov. He could rule out a pardon for Ghislaine Maxwell, the monster. The question for all of us today is why hasn't he done that and why won't he do that?